أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरे वाहिद कम हम जीवा मौदूअ की दुनिया के मिहयात तेरे गौमेंगे हित्तक मुतनवस्कं अन्न सौत्तक बेहेगो दुनिया का दिमावा कंदत्तक गुड़िगें इंसानाया हिन मुतनवस्कं अन्न वरगिना खंकं हुरे कंदत्तक बेहेगो इल्मरिंग वरगिना इरसाद देवा भावे बीमा एक दिन भाई कंदत का बेहेगो मेरे वाहद को हम जीवावन इब शक्कन ने गुतुगा इंसाना गहित की इन हालतुम अनंग हालत बदल मगिंदा इच्चे तीर्थमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पसुर तक मुझ संगे गुतुगा इंसाना गहित की मीहको उन्दुम मज्ज कक्कम उदाहा हुन्ना फेंतये फद इच्चे किखगन्ना इरु एगे अडिगा हुन्ना इकिदंग किखगन्ना वगुरु एफुहum ani furaj jahiganda warabbur bisabaha insana gahitaki efum bifurajda jahiganda iccege gotuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar dewa pawe ing halatum aning halata timaga hi badal wedati kiritu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala waragina ayat tahuga hituge wahagata bayan ko dewa pawe मुनाफिकुंगे हित्ता होगा खबरता मोमिनुंगे हित्ता होगा खबरता एंगो सल्लल्लाहु सुब्हानहु व तआला हितुगे वर जिना कंत तकीर तुमको वालोगे एक ही आयत होगा बयान पद वाफावे इंसाना के हिता नूतन वस्कम परिमति व जात के वर जिना कंत तम हयात के तेरें कुंभ इंसाना का वस परिमति वाने एकंदत्त होगे फरवा मायुगवा इस्लाम दीनुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिवनी लब्बापा इल्वर विदावनी मी दुनियेगा होरिहा एम्मेम दिवस मतलब की हिंगम जहुमा उफा फागत कमे एम्मेम दिवस मतलब की हिंगम जहुमा उफा फागत कमे
Nutanawaskan ibismiyah ben menwana ena hitam beri begenda kaseng eni mu'min kam gawias kafir kam gawias hiumi kam gawias nubami kam gawias musanjik kam gawias fakir kam gawias imbes ben wani duniya bajja berikan ufa berikan hingga majong kom miyak si ben wani demi hingga majong libe kandattaka nutanawaskam filaganda kandattan ekimi hunna mi mana koroni ilmore vidarone ki gotashe baymi hunde ke gotuga emi hunna hingham jehon emi hunga hingham jehoni faisa gulifa duniyege mudala tanawaskama gulifa ekankan nekkam gawalama emi hunga hitan nutanawaskam veriwa anebbe godeke gotuga emi hunga hingham jehumaki emi hunna ilmu hasilum emi hunna commercial certificate libum anebbe emi hunde ke gotuga emi hunga hituga hingham jehumaki emi hunna rangalo mansibe rangalo wasifa dimfawto anebbe emi hunde ke gotuga emi hunga hingham jehumaki duniyega diribuma qur'an halal masakkat libi Allah hatta kada konje alokandatta barabar ada kullagin dunia golbene amang kama eki dunia golbene gote ade komme ka sinore bidarwani hamaykani timage hingham jehumaki dunia ga mudala paisa tanawaskama mi ikhamga balahi mi hako enaga immatin mikangkam biwegenda wagutaki nutanamaskan ena annane wagute ei ena hama ekani ena deke gotuga ei ena mufawirikan gene stage ki ehima eanula ena ka mufawirikan na ena deke gotuga hama e abadu sena huga atuga hunnan jehene kam ena gambul qur'an den emme fahum aro midenne misalaka diruma qur'an halal masakkate mi hegge boy waage alhamdulillah ma Allah ngalakan kullagen duniyega mi hekan ania beri nuwe ena ranggalam ulave kamga wanama ena deke gotuga ena ge hitang hingham jehung annan ufawari kang anna adi dua hengat wadane ena ge hayatuga misalaka masakate kon ulave dua he sehen no barabara alokan tatang ada korwe kamga wanama ena hingham jehuma ufawari kang dibikenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis pasrul eboing hadis pasruga Nabi sallallahu alaihi wasallam mistakuna e bayan kodba hituga ufawari kama bajjawari kama mikangkam wani hataru kamaka gulifaya hataru kamaka gulifaya kan hituga ufawari kama bajjawari kama hingham jawa mikangkam wani mi hadis pasruti Ibnu Habban kali kuan bu sahih hoga Sa'ud radhiyallahu anhu riwayat korwa hadis basulan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hamakahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadisul qurbiya arba'un minas sa'adati hingham jahuma ufafaqati kama bajjri kamiha geneste hatar kamibye egedere ekkamakam mi hadisul qurbani al marwatu salih solih orang kalau aimbe emi heggo hingham jehung geneste upawari kang geneste kamike wassakal wasi' adi diri mulene tanawas bohya wassangena limpa hingham jehung anna nena ya wal jar solih ekuga mulene solih awattri ko limpa Huga mulai solih awatri kulibau adi hamaya ko wal markabul hani adi fasiha sawari araduwan fasiha turquran fasiha sawari libau demi hatar kantaka behego waqta ko inore bidar wani solih aimbak horje kamga wanama hinnutan wasan anna wagutta huga yang hena ge faratum ena fenigendan ena ge hitan hingham jehum annane kantatta ena hibbar dene soli horangala imbe bijjana ma ena hibbar dene
ena adiganda ko bittiji kamga wanama adigandung ena nagam masaki kodden ena mubaya magakundanama Allah haduma kodden heorangalogu ena buneden embima mi asas tu majabaya inwal bidawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis basruga al marwatu salihah salih orangalo aimbege nabiyya sallallahu alaihi wasallam ye hadis bukurbi hembegenne yi ikade gufanu ge hadis basruga ifada anghene ge sifata baya qaddam hadis bukurba fawe ifada anghena yaki yi ena balarum was ufawri kam mihang hinghama jelibe anghena e embima bajjavrikama ufa fagatikam guterega himinikam wa hataru kantahu gutere ekkamaka salih aimbeg gawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qaddamani ifada aimbeg lifawa mihaku emihaku ena waki hingejjekam gawan mai pasakken ena gehita nutanawaskam beribeganda den diri mulene tanawas bohiya was miwas insana ge hayatuga daruriyat tabterega himiligam wakam daruriyat tabterega himiligam wakame ware behnya ware ga avidenya aviga ula mundaguwan ehma ekangam salami begam mihakang ena ge gega ena ge minimum kam matiga diri ula devene kote vejjekam gawana ma dibigandana warabbodu hinghama je humingai Allah alukam kullaga egega ena idevene kote pungai komme mihak bersama hinghama je humingai kam solih orangalo awattari nakiyus waram muhim bayge inwar bidal insana ya dimawa kandatta hoga khasoko hitan nutanawaskan kurimati begenda wagutta hoga timaya moliveri kandanna wagutta hoga hitamata kurimati begenda wagutta hoga kewala ho solih awattari naki waram muhim bayge ei hama timage ebbanda ebba mi ham fada bayge efadami hunga sabun timaya kankamga hibbar nibigendane timayang heorangalo goi bunadene den alamba fiyawlata haki kobayakan bunadene mi hamayogota fase sawari timad libha umaki timaya Allah ga hadratun libha onna waguta warabboda kankamga wagutu salami koddene kamege gotuga inwani fa rabba fawani kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahyi Qur'an gawahun fadain kullu nafsin za'iqatul mauti kumme nafsaki maruga rahadib ganna ijjeke wa innama tuwaffawna ujurakum hamakahum tiyamami hunna jaza debbene kan kahwani qiyamiddo hunna wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati qiyamiddo hunna tiyamami nan ujura debba hushi evima दुनियेगा मी आयतुम मिया गनी गियामिदोस इकन दनेगन दुनियेगा हेवमल को मति देमी होर जमीहा हिंगम जहुन दिबो एना हुन्नाने एनंग एबा इंगे दुवहिंग ओइकन एदुहट्टका कन तैयार वंगवी दुनियेगा तिमांग अदि एचन मुलिब दिया नवस गियामिदो हम एनिबेने अदि मी हेग फरातुम तिमांग अनियाय दिमु कमगा सेगे बदल गियामिदो लिबेने हिमा Allah subhanahu wa ta'ala yang gawani wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah qiyamah itu hunna tiba hunna hagigi jaza dibigandani ayum tiba mega hittakan ufawe kan kurma dibigandani faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata narakai mutti korwi swarga veddi jamiha qiyamah itu hoga narakai mutti korwi swarga veddi jamiha faqad faz faya hamakar hawarum wasena yaki kamyab dibigan fi mihike kamyab dibigan fi mihike wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dunia gemi hayai dunia gemi diribulun noye insana hellun dari kurwani mi kambek kamga menui waguti ufale ena libba dani kambek kamga menui dunia ge mi diri ulun noye kiritimai nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hayai puluga ekade ge fan bas warab bodti imtihan tak kurmati odagen ekade ge fan ge mai sahabi bekal nabs warab bodti imtihan tak kurmati odagen nabi kiritimai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basul tamun ege gotuga
insanaya libe ufawari kama hinghama jahuma bajjawari kama mikankan gulifa onna emme bodu nari hati iman kamaki uniwe iturwa icca iman kamaki uniwe iturwa icca iman kan iturwa ganda komme bagutaki hitan hinghama jahuma ufawari kan dipikandana bagute ya khilafan iman kan badikariwe iman kan halak wa mihage iman kan dahadda komme bagutaki hitan nutawas kan weri purwana kan kangai himayang khas kama kambudu kan annana kan kangai ehem wakir itu Quran uga Allah subhanahu wa ta'ala wahyi Quran gawahan fadain innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah haqiqi mu'min wa kan kahwari innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah emi hunna Allah rasulullah hadma koddu jekam ga wanama wajilat qulubuhum emi hunga hittam madmoli wegende ma Allah rasulullah emi hunna hadma koddu jekam ga wanama emi hunga hitta madmoli wegende e hitta kan hamaje hungade hin hamaje hungade hitta kan mufawiri kan ade e hitta hoga hunna nutana waskam filagende e hitta hoga hunna hitamata filagende Allah hadma koddu jekam ga wanama innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu adi ilahu ga ayatan emi honna kiyawa de jekam ga wanama zadatuhum imana emi hunge iman kang ituru gende wa ala rabbihim yatawakkalun adi emi hum wakil prani emi hunge warskalang ga hadrat apne emi ma haqiqi hinghama jahuma ufawarikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke basur tenge kotuga gulifa wa nari hati iman kan alun menge iman kan warga pura alun masake kuraha hindako alun menge hitang irada kurbiya hinghama jahum annane e annan utanawaskam filagandane Ibnul Qayyim rahimahullah ekale gafanuge ustaz ekale gafanuge Syekh Ibnu Taimiyah yaki warabbul alim Ibnu Taimiyah rahimahullah ki Ibnu Taimiyah ge dari orang Ibnu Qayyim rahimahullah ki Ibnu Qayyim rahimahullah widalwani ikade gafan ge ustaz Syekh Ibnu Taimiyah behe gotum wa mudakka Ibnu Qayyim widalwani wa ma kana fihi min dhiqis sijni ekade gafan jalalle fawi kam gabis Ibnu Taimiyah jalab bisde jalalle mun kam gabis adi jaluga ekade gafan ge hippula nutana waskan anna etan eta kantat dage dadi tage undagu tage kurimatu kam gabis illa annahu kana min ashrahin nas sadran mistahunge tereng aharmenna fennani wara hippulu tanawas be kadi gotu ekade kupa wara hippu hamaje wadaga wani kunne kadi kupa fennani Ibnu Taimiyah fennani jaluga duwastan heda korpon jehon kam gabias himanna menna kang ebbes kala ekade kupa no mulu fulu mati mas hitam ri kam faalan no ekota Ibnu Taimiyah wa atyabuhum aishan adi mistahunge terega ekade gafan emme rangalu diribunum uwa be fly gotu gaharna sifa beken tani wa an amhum qalban adi hippula emme bodang hingham jehun diboda gen wa be ekade gotu ga peri wada gan taluhu nadratan na'imi ala wajhihi ekade gafan ge hip munu fulu mating abadus ufawirikam bambla hore vida bambla ufawirikam Ibnu Taimiyah jaluga innawa irwas ekade gafan ariyan aharban diyama ekade gafan ge hippul warat tanawas kunne fennani adi ekade gafan ge munu fulu mating munu fulu vida bambla kahde ebbes kahada kitama iveri kami munu pul macak masih menam menakaran mufane dengan ibadal wani Ibnu Qayyim ibadal wani wa kunna idza dhaqat min al ard
mi duniyege dati kantatta mi bing ahramanna dati wajje kamga wanama duniyege dati tan ahramanna korimatiwe wastadda minal karb ahramanna bodete musiba ita bodete undaguta ahramanna korimatiwa hindu ataina ibnu taymiyah arihan ahramanna ebad wabuddawa ahramanna ustaz syekh ibnu taymiyah arihan ahramanna ye fama huwa illa an nasma kalamahu wa nara ibnu taymiyah garihan aharman nas ekale gafan ga waha kulutang aharman adwaha aharman ekale gafan feni ekale gafan ga waha kulutang adwahoni ma hatta yanqalibu dhalika quwwatan wa sabatan wa tama'unina aharman nang e dimawi kantatta ga aharman nang itu hibbar bibikende aharman sabitu kan ngade sabitu kan ade hingham jehum ade itu hibbar dibikin ade ahramanna fasubhana man ashhada ibadahu fasubhana man ashhada ibadahu ilahu gartakunna dekkevi raskadaga husto hirwanta kamaye jannatahu qabla ligaihi ilaha baddalu muge kuring ilaha suwaruge ilaha baddal kuring ilaha baswaruge duniyaga emi hon tibba emna dekke biraskalaga hustohir wanda kamai subhanallah ibahi wahagan bodati kantatta kulmati wahidu gawas ibnu taymiyah rahimahullah biwain timanna mennak ibis kala hitama kambodo kiwe iman kamuga warwada kam huriha kamakabura iman kam warwada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawar farbadaga mahuraga inna waniko Abu Qurfana debe kan tibbo waniko musyrikun gamihun debe kan hodam hisab ngai Abu Qurfan hitamul koram fettevi Abu Qurfan hitamul koram fettevi Allah Rasulullah yang tiriyam badala fil mahram finna Abu Qurfan kambodo wada kan ya kale gufana kam vedanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hashikolat gilma vedanati dirufuna wada kan hadis ukrawi la tahzan innallaha ma'ana hitam khulun ukrware hamakarun Allah wadi gamani ahramanna ifugai ema iman kam ga hulwaring emi hunga yaqin kamaki abdus Allah wadi gamani ahramanna ifugai ahramanna gay Musa gafara Harun gafara Allah wahi qurbi la takhafa tidebe kanum biru fulga modanu kannawar Firaun de biru fulga modanu kannawar innani hama kawan timar salange asma'u ara aswa wadi kannome dekhe wadi kannome Himang Allah subhanahu wa ta'ala asa wadagan nama dek wadagan nama innani asma'u ara Himang Allah subhanahu wa ta'ala medu miheg hiduga yagin kan mufadin je kamga wanama hitama ta filagan dane kambodon ta filagan dane ema ilmore vidar wani mai Allah medonna yagin kan kudave iman kan balikahive da diung ayye fortama sawbagi miha gahita nutanwaskam beriwa fortama sawbe ebe ibnu qayyim rahimahullah kale gafar ustaz ibnu taymiyah behegota bidaru jaluga inna virus ekale gafar yang ahram dar ekale gafar hippo had tanawahe ibis kali dadi undagu kamakabodu wa pun dakkawe mun hulo vida pambule ibis kala hitame ngi mun hulo ko mufene ahram subhanallah den ibnu qayyim vida ni fa subhana man ashada ibadahu jannatahu qabla liqai ilaha artakunna ilaha baddal kun duniya ga imi hun tibba swarga ilaha swarga dekkebi ilaha mustahir wanda kamaye wa fataha lahum abwabaha min daril amali amalu goti ga tibba esorge ga dor koltan ibn taka huwa dibba fi ila
فآتاهم من طيبها وريحها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها स्वर्ग होद मट्टका स्वर्गे गे रंगलो होरिहा कमे स्वर्गे गे वस अल्लाह मी हन्ना हम या फोर को दबाफिए स्वर्ग लिबगत मट्टका कुरंजे होरिहा कमा गंगे मी हम गे हितुगा शावरी कमा इदुवरी कन दबाफिए आदि हुरियारा दिवमा इका कोने का गब्बर बोड़ा मसके कुरुमस इब्नु तैमिया रहimahullah इकदे गफाना देविफाव लगबकी शैखुल इस्लाम इब्नु तैमिया रहimahullah विदारवनी इन्न फिद दुनिया लजन्नतुन हम करो मी दुनिया वे स्वर्गे इन्न फिद दुनिया लजन्नतुन हम कहो मी दुनिया वे स्वर्गे मल्लम यदखुलहा स्वर्गे नवदिज्जमीहा लम यदखुल जन्नतल आखिरा आखिरत के स्वर्गे कन वन्नाने आखिरत के स्वर्गे कन वन्नाने मी दुनिया वे स्वर्गे वही स्वर्ग होद मट्टका कुरंजे कंतत केवे मी दुनिया एकंकं कुरंजे अदि दति उंडगु कंकं मी दुनिया का दिमावान एकंदत का मिहा केत्तरिवान जे मिहा गे हिंग इन हालत अनिंग हालत बदल वगंदान ईमान कम गे एना इम्तिहान त अल्लाह कुरिमति करबवाने एमबीमा ए इम्तिहान त गे एना कामयाब बिगन्ने आखिरत के स्वर्गे एना बदवे एमा आखिरत के स्वर्गे हमें एना दिम कुनि दुनिया के स्वर्गे एना बवन्न जे वाह मी दुनिया का अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान अटका नियमित बावर नियमित अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान अटका लब्बा मिहरी मी नियमित होगे बेनु हेवगुगा हिमा मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान अंगवा अमर करबा फवाली आदे इंसान आगे हिता इल्वर बिदार वनी नूतन वस्कम वेरिबिगंदा कमेके अल्लाह सुब्हानहु व तआला में दो गाफिलु अल्लाह रसूल हदम कुरमा में दो मिहा गाफिलु अल्लाह का आयत तका में दो गाफिलु अल्लाह अदा कोंजे अड़कंत तका में दो मिहा गाफिलु अदि खास को कुरवे नुबा कंत तकुम तौबा उमा में दो गाफिलु मादमावस मिहा मरवदानि कंदने अबदवस तौबावेगे हुन्नन जेहेली एहन नवस नूतनवस्कं कुरिमतिवाने हितन नूतनवस्कं कुरिमतिवाने इनवर विदारवनी एमी हिक हयातुगा वरग गिना दुवस्तंग अदिवस समो इक्कन दने तौबावुन दुरहेलिवे दुनियावी कंदत होगे तेरेगा आखिरन होद मट्टगा कुरंजे मसक्कत कुरुन दुकुल्ला दुनियावी कंदत हो तेरेगा मिया को मशगूल वज्जे कमगा वाना व हिसाबुं हिता नूतनवस्कं कुरिमतिवा बोडो कमे दिमा वज्जे कमगा वाना मतिमा बोडो कमे दिमा वज्जे कमगा वाना बीरुगन्नाने हासवाने वैवरता कंदत तक एना या कुरिमतिवे अन्नाने एवे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इफदा मीहुन्ना बेहे गुतुम कीरतुम कुरान का वही कुरब वांगवानी फला तुअजिबुका अमवालुहुम व औलादुहुम फला तुअजिबुका अमवालुहुम वला औलादुहुम एमी हुंगे मुदला में दो समी हुंगे दरिन्ना में दो कदे गफाना अजाब कमंग आस्कन वाने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया हम करो अल्लाह हिदे ओडिगन नवाफन तरवरी दुनिया के मी हयात का इमन अजाब देबुने दुनिया के मी हयात का देबवा अजाब के तरेगा हिमने के वा इक्कतंगे हितन नूतनवस्कम वेरी कुरु इंसान है हित नूतनवस्कम वेरी कुरु अब तो बिरवरी कम के तरेगा हास कम के तरेगा एना दे सुभान अल्लाह एकंगे वनी अल्लाह रसूल हदमा कुरमा मी हादरुवीमा वतज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून वतज़हक़ अनफुसुहुम अमीहुं के नफ्स तहोगे बरकाता बरकाई नती वस्वे वनी वहुम काफिरून कम गए अमीहुं वनी एमबीमा अरबी शायर को विदाड़ वनी वलस्तु अरस सआदत जम्मा मालिन
walastu aras sa'adata jamwa mali hinghama jahuma ufawari kamaki muda ekkurun kamgati manan rekeme walakin at-taqiyya huwa as-sa'id ennawas hinghama jahun lifawa hitang ufawari kan libe wa bajjawari alati Allah at-taqwa wari jami'ai Allah at-taqwa wari jami'ai laisa as-sa'id alladhi tas'adu dunya Hagigi bajja berikan di bawah miyaki dunia ke ufatakum bajja berikan hasil pura mihai dunia ke ufatakum bajja berikan ma ufa berikan hasil pura mihai ikan kam fila daira nutan waskan kuri matiwan haskan kuri matiwan hama ikan di dunia ke kan datang ufa berikan ede mihai ikan kam abadakan nuhunna ikan datang abadakan nuhunna ne yawa mendurek kai lecce timai ikan datang wakiwa bagutu timah sumaka wattayane babu subhanallah embi ma laisa as-sa'id alladhi tas'aduhu dunya hagigi bajwariya yakiyai enage duniya ena bajwari koddi mi hay nune inna as-sa'id alladhi yanju minan nari hama karon hagigi bajwariya yaki ufagati kan dipikam wa mi yaki narakain salami bijmi hay Narakain saja ini swarga wanu ke nasib dipikam bami ayambe kiri tu Quran ke alun Quran den ayat tu gawas Allah wahi korban gawah ni faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz fahi narakai mutti korbe swarga meddi jamiha faqad faz hama karun ena kamyab hoda biya Aida Allah subhanahu wa ta'ala ke hadrata gina-gina astaghfar ko gina ko ilor idar wali astaghfar ko gina Qur'an hitu ke nutana was kama fikur boduma has kam filagan dan astaghfar usa astaghfirullah tiung gina Qur'an wa astaghfirullah wa atubu ilaih أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه مفاد عبارة اتقوا ما الله حضرا أستغفركم بنا قرار ہے أستغفركم متيگا دمی حرج جمیها رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث بسورت کے گتگا افد میها یکی گڈ گڈ اڑا گندان میها اینا دماغ کندت تو اینا یکی sabit mi hekam gawane iman kam warwat mi hekam ga ena wegendan homme kamen ena hurmati mi kam ga yes ena ge hidat tasawur wegendani Allah hadratum hurmati mi imtihan ke mi kam ke kurme onnani Allah ge niyayati mana ruhena me ma Allah ge niyaya timanna ruhena me ehwi ma ilmari midal we hingham jahuma ufa fagati kam miha libiganda kantatta hoterega adi bajja veri kam ahuluring sifata hoterega himenigam wa kam ekei Allah ge qada qadarang imam mai Allah subhanahu wa ta'ala ge qada qadarang imam mi duniya ge Allah subhanahu wa ta'ala algun minna warbul haqiqat bayan kodde wa boy Allah ta'ala kirtu Quran ge wahi qurban ge wa boni tiaba mi hanga meduga tiaba mi hanga dirul muga hankam besawi timang Allah we tiaba mi dunia fonba tiaba mi hanga meduga tiaba mi hanga dirul muga hankam timang Allah besawi emang Allah subhanahu wa ta'ala hanga dirul muga hankam besawi dunia mi istakun fonba himani mi istakun terega meti mu'min na kafir mi istakun terega emmeng ebbarenu musnadilna faqirunna engos tafat egi ginti ta kam mistakum behigin gossami wani bajjawrina bajjawri yababi ke meduga dirunu kankam beswi timang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala imam begin hunna miha Allah wa qada qadarang ena imam wanjihen mai Allah qada qadarang imam wanjihen qada qadarang iman we khamga wana qada qadarang iman we khamga wanama timaya dimawa kumme khamega khas kami ki taraf betti ke hingada khas ko kumme dadi bodu mundagu kami kurimati wa hiduga
ma Allah gadwa gadarang iman wewe kamga wanama timaga hita nutana waskam beri begenda nutana waskam geterega ekashigen we komme fada nurakkalaka kurimat lanjus komme fada nurakkalaka kurimat lanjus se karigen bima ma Allah subhanahu wa ta'ala ge gadwa gadarang iman ilmu bidaran ora fasiha kamikei wara fasiha kamikei au warfahum ki fotiga inwara di batu misalaka bay misada ni bidarwani misalaka au minge kurmati miha ko marwagen diye miha ko marwagen de miha ko may kama visnani demmi ena mi hitangaraniye gamu ena ko furana salame kurani eta angati mi hum yoni way ko ta kanta kurinama ena ko furana salame ko demmi mina ko visnu ma do hisab daga tadru kurani kuram gos mina de ekama visnu hare ma subhanallah emme foundan regalo no musnide ena ekama ma bodang ena visnu ena ge mar kan datang dia ko tame denge foto ga inuriya midar wali ekantang ifharu nemenge bote ena hita gennam Allah subhanahu wa ta'ala ena kadalu ajru hamawiye Allah ena kadalu ajru hamawiye kum mi hegge maro kum mi habu maro Allah sawab take labane ema isawab takai ena ga ajru hamima ena dia hamgelo dengoti ena he doa kotin ऐसा इतरतन विस्नाकन मची कुम्मे कमी दुनिया के दिमावियस वरबड़ हिंगम जीवो मिहांग पे दिबे गदो कदरंग इमामी वरबड़ गेलिलुम कावस मिहा कुरमदलान जहिदा दिंगम एकमा मिहा विस्ना हलाको दामी तो एना गहिता गन्नम वी मिया बुरा हे गोते मन्ना निराद करते अल्लाह मिमर परबी गोते मी Allah mimbar perbi gote mi rada perbiya miyawur heorangal gote monna ehme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadis rasulullah sani idza sa'alta fas'alillah kama kan ngedenya sallallahu ka hadratu ngedesh wa idza sta'anta fasta'in billah kamiga ehiya kan ngede kamga nya sallallahu ka hadratu ngehiya ngedesh Allah ka hadratu ngehiya ngedesh Allah subhanahu wa ta'ala ge Nabiya sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma kore wasiyai puruge bayemmi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bidar wali ay Abdullah bin Abbas Nabiya sallallahu alaihi wasallam ke jamal puruge kale Quran ko fahai puruga tim kale Quran innawni kun hadis puruge ya gulam ekok ko fulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bodbe Abbas ke man ko dari khanu ni Abdullah ki ha lo bi fulwane kale Quran hadis kurbi ekok koy ya gulam ni uallimuka kalimat kokko kalimat ke tim kade gimanu kanna de ba hori mi hadis rasulullah mene gado gadrang imam ko muhimka ihfazillah yahfazuka tiba Allah rakkat al-Quran eon tiba Allah rakkat kan de ba ibai Allah inje butarang la dunia ko e fero Allah rakkat kan de ba ihfazillah tajidu tijahaka Allah rakkat al-Quran tiba ya kurma tiba kan tahu ila tiba ya kodigam wadi tiba de ker tiba ya kanggang himawa de wadi tiba de ker embima mi dunia ka dimawa kan tahu ga gado gadrang imam we kamga wanama has kama kambod unta filagan dana inore bidar gado gadrang imam we kamga wanama mihaga hitan utan waskam beri beganda warab bodon utan sore dana e kurin dendevi kom hada murakkalaka wasko badlan jida आदमी साव मेरे अकल लिफा वह टुकड़ा हमारे नशे है कुल मिनिमाजनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला और मैं इम्मन नकी है बस कबूल कुराया इब्राहिम अमल ता सीधा कुरा बेहकम गालबार सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक